أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا واعتدلوا وسووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة افترسوا ولا تختلفوا سد الخلل الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده والحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlihi fa in yatubu yaku khairan lahum wa in yatawallaw yu'adzibhumullahu 'adzaban alima fid dunya wal akhirah wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir. Wa minhum man 'ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. الذين يلمزون المتطوعين في المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hadina fi man hadait وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت ولا تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يزمع ولا يزمع. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والفحشاء والمنكر والزلازل والفتن والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان وفي كل زمان يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar as-salimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam. Hayna rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala zal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. إلهي ربي ربنا يا معبود سبحان الله. Alhamdulillah.
warahmatullahi. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran alhamdulillah katsiran subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'du. Pada kesempatan subuh kali ini insyaallah kita akan mendengar beberapa hadis mengenai fadilah pentingnya dari sifat ikramul muslimin, yaitu memuliakan saudara sesama muslim. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahibbul fuqara wa jalisuhum wa hibbal arab min qalbik wal tarudda 'anil nasi ma ta'lam min qalbik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, cintailah orang-orang fakir dan duduklah bersama mereka. Cintailah orang-orang Arab dengan ketulusan hatimu. Hendaklah aib yang kamu ketahui ada pada dirimu dapat mencegahmu dari membicarakan aib orang lain. Hadis riwayat Hakim. Diulangi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia berkata Rasulullah SAW, beliau bersabda, cintailah orang-orang fakir dan duduklah bersama mereka. Cintailah orang-orang Arab dengan ketulusan hatimu. Hendaklah aib yang ada pada dirimu dapat mencegahmu dari membicarakan aib orang lain. Hadis riwayat Hakim. An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul rabba ash'atha aghbara dhi timraini musaffahi an abwabin nas law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kadang-kadang ada orang yang rambutnya kusut berdebu, hanya mempunyai sepasang pakaian yang usang dan tertolak dari pintu rumah orang. Namun demikian, kalau ia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan langsung mengabulkan sumpahnya. Hadis riwayat Tabrani. Diulangi dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kadang-kadang ada orang yang rambutnya kusut berdebu, hanya mempunyai sepasang pakaian yang melekat pada tubuhnya dan tertolak dari pintu-pintu rumah orang. Namun demikian, ketika ia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan langsung mengabulkan sumpahnya. Hadis riwayat Tabrani. Bab tentang akhlak-akhlak yang baik. An Mu'az radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ashajji Abdul Qais, inna fika la khoslataini yuhibbuhum Allah, al-hilmu wal anah. Dari Mu'az bin Anas radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Rasulullah SAW bersabda kepada Ashad, yakni Ashad dari kabilah Abdul Qais, bahwasanya beliau bersabda, sesungguhnya pada dirimu terdapat dua sifat yang sangat disukai Allah, yaitu kesantunan dan ketenangan, tidak tergesa-gesa. Diulangi dari Mu'az bin Anas radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah SAW bersabda kepada Ashad dari kabilah Abdul Qais, sesungguhnya pada dirimu terdapat dua sifat yang sangat disukai Allah, yaitu kesantunan dan ketenangan, tidak tergesa-gesa. Hadis riwayat Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa
wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwah. Dari Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Hai Aisyah, sesungguhnya Allah Maha lembut dan menyukai kelembutan. Allah memberi pahala maupun berbagai keperluan pada sifat lembut yang tidak Ia berikan pada sifat yang kasar dan tidak pula Ia berikan pada perkara lainnya." Hadis riwayat Muslim. Diulangi dari Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Hai Aisyah, sesungguhnya Allah Maha lembut dan mencintai kelembutan. Allah memberikan pahala maupun berbagai keperluan pada sifat-sifat yang lembut dan tidak Ia berikan pada sifat yang kasar dan yang tidak pula Ia berikan pada perkara yang lain." Hadis riwayat Muslim. An Jarir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man yuhramur rifqi yuhramil khair. Dari Jarir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa terhalang dari sifat lembut berarti ia terhalang dari kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Diulangi dari Jarir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa terhalang dari sifat lembut berarti ia terhalang dari kebaikan. Hadis riwayat Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man u'tiya hadzahu min ar-rifqi u'tiya hadzahu min khairid dunya wal akhirah wa man hurima hadzahu min ar-rifqi hurima hadzahu min khairid dunya wal akhirah. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa diberi bagian dari sifat lembut berarti ia telah diberi bagian dari kebaikan dunia dan akhirat, dan barang siapa tidak mendapat bagian dari sifat lembut berarti ia tidak mendapat bagian dari kebaikan dunia akhirat. Hadis riwayat Baghawi. Diulangi dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa diberi bagian dari sifat lembut berarti ia telah diberi bagian dari kebaikan dunia akhirat. Barang siapa tidak mendapat bagian dari sifat lembut berarti ia tidak mendapat bagian dari kebaikan dunia akhirat. Hadis riwayat Baghawi. Alhamdulillah telah kita dengar beberapa hadis mengenai fadilah atau keutamaan dari sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang terpuji terutama kepada sesama muslim. Insyaallah apa yang kita dengar, apa yang kita amalkan dan kita sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi karim wa li azimi sultanih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وأموات برحمتك أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا افرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم الحمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
نشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون نشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون نشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه